Nga chinsa ibero butko bwarero mwancho murigeria tugochaka kurwa ase ichiro enene ya daraja mbili eyo gotoka ase ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii asaba onchoriria kurwa ase nsemeyo abo bwate ekiombe banyara ko bakomera na rituko lya daro nande mono koenekia gotwara engusanano egati yabo ne committee eyo kora ekiombe kyo ase kiria babwatani abanyara ko bakomochia committee eyo haso gotaikirania emeroberio yabo bune bwendrete nabyo gaso gotabeka umubaro bw'echisabu chechibesa chiabo ase inchira ire yatenene ndaba bwatani bekiombe kyo bachikonyara koba bakobwaterera chibesa cyabo muri kitodipo na sanya nwarenga sensemeyo hasaba onchiri abo barwe ebirero byabo nakoboria habara yabo banyara koba bakobwatoka chibesa chibanyara koba bakobeka aseke ganchekyo aseke kakyo mwaka ya moba Ribirera litindi ndio gotaiwana ni goryarekana asechira nene ya daraja mbili. Ayamaega y'abanyakyombe ba daraja mbili shops gotaiwana nabego komochia abaraya sobora ibwa bobobe. So Januari vile ilifika hakuna pesa ya kupewa. Wakaanza kuvutana wananiambia enda kwa fulani. Nikakuja kwa German. Secretary ananiambia enda kwa German. Nikakuja kwa German ananiambia enda kwa secretary. Wow. Wake na walikuwa wana izunguzungu na walimu wanapinga. Sijui nani alikuwa anawapiga. Sasa mimi nikaogopa. Hiyo pesa wakakaa nayo, wanakutana mpaka wakaenda kunipea kwa chifu. Sasa hiyo walinipea, ukapata tena wametoa pesa zingine. Kuuliza, hakuna kujibiwa. Aya, wanifondi vile tulifanya hapa kwa wizi, hakuna hata ambuni. Sasa Nonyana bo omochakano bw'ekiombe keiga nigo ororekanete ko bomuya kurinde bono nigo bakomerana naria batakagirete but if I chairman yekiombe ya kwa kambi sub sector wana kwa jagete kombe bya 2022 baki 2023 ko kan wabe 2024 ko kan wabe chairman hali kotakara members again ko tagete ya kwa kisabu chukore kan members ba ko dali ko mo pia ina je faisi ya ekana ko rekabisha na teme baswate bwe ne sabi yabe nane na ko ni kali kube kaenda nka na iranile na kaino ko rekabisha ko 2024 still that is a program yeke mbiyeto iswali ndiyo statement teyo hauna utwacha katokonya wananga twenye wanataka abaende walitwacha katakutimandi ebinde tukalikelwa marugo yoko seri kuweka onda kinyume na sheria kurengana na barwe nigo bono babire bakogacha chibesa cyabo asomwa ko mugima bari no gosemeria bwo konyorengerie ngiya asomweri bo mwaka waro ku 14 tie welfare mbato eti atigare toro chibesa muna njengo na rengege ka chibesa ya utugara 4000 askero muntu ne robo kon asa ndo anyo da 14 chibesa chintu ndo mai dia si ke kwa kwata igare ekia to to tese eche mani yeito etorangerie to beka mutu kwana mangana ega tutaitwa to tegere member nyone wewe eto wotangi 2020 by the end of the year ya bwate elusaba 280 ama tanga abeire 14 kibasi atumekesi nge kutana ruine kijatigara 280 kumtia ba member pata kwa pesa chabo batikokolera kende ni vizuri watupe haki yetu. Mtu kama mimi mtoto wako waviga wono uwazi teye sekumbujeto na kia kwa ba member bakorera chinga kyo chibono nigo baboririe serikali wesonia gati elio kugayana enganeje ombikia daraja mbili kebwato bokongu abangina bakibasi yabo jasirire ndubwati oyo gotokonya ngobono iga twaripoti ni polisi kiema chetu tokolete pesa ndolikonyora kake serikali yetu ya Kisii County kamora nto konye kiara tu kwerigeri konyono ntu ndie kira ritu kotari gasiri rais moikote emegwetikano tie kora no ela ntuma konyo 20 kwa kana kira ritu kama member aba kwa bwatis ne vice chairman banyore haki yabo totebera ntingwana ne kusota getsegi tunataka haki yetu na tunataka kwenda kuja kama member na kimota gete asomokia no bumanyi bwo gukora imirimo yane boikerano ngorarigie nchera yo wikera omunyakirogo uyu bonote bagoika abekabisi ya buya elio anyare kubwatoka oroboti ni kuripoteri kitaseni kia ukiagetembe kuruiga sejire nene ya daraja mbili yutukemeye kaunti ya Kisii italia ne nkuru kwa Dipon Asanya.